Aga vahetame nüüd meeleolu. Elu Euroopa viimaseks diktatuuririigiks nimetatud Valgevenes tundub pilvitu, seda muidugi juhul, kui uskuma jääda sealseid infokanaleid. Tegelikkus muidugi erineb esitatavast oluliselt. Mõelge kaasa ja vaadake, millist televisiooni pakutakse Valgevene rahvale. Mõelge ise, et kui te elaksite sellises meediaruumis, kus ainuke ajaleht, mis teile koju tuleb, on kesknädal, ainuke raadio, mida te kuulete, on Nõmme raadio, ainuke televisioon, mida näete, on Tallinna televisioon ja te ei saa käia ka rahalistel põhjustel, näiteks välismaal ja kõik teie sõbrad, tuttavad elavad täpselt samasuguses inforuumis. Milline oleks siis teie maailmapilt? Mida te usuksite? Internetis liigub mitmeid meile naljakatena tunduvaid väljavõtteid Valgevene televisioonikanalite uudistesaadetest, kus esitatava eest hoolitseb kohalik propagandaministeerium. Nii näiteks selgitatakse, kuidas ameeriklased on nõuks võtnud euro kukutada ning dollar uuesti maailmavaluutaks tõsta. Но доллар уже тоже в коллапсе. Поэтому мы в Беларуси должны хорошо просчитывать с вами варианты на предмет того, чтобы на свои сбережения скупать этот дышащий на ладан доллар. И тут я лишь напомню, что совсем недавно Александр Лукашенко всех нас, граждан Беларуси, предупредил в отношении опасности скупки доллара как валюты, ничем не обеспеченной абсолютно. Вот смотрите, чтобы потом на него не было обид. Дескать, знал, а не предупредил. Valgevenes on 5 televisioonikanalit ning need kõik on riikliku kontrolli all. Nii on kerge 9,5 miljoni elanikuga manipuleerida ja paanikat tekitada, kas või väitega, et kollapsi äärel on nüüd ka Prantsusmaa. Вот теперь во Франции нечем платить зарплату бюджетникам. Идут массовые увольнения, сокращаются рабочие места. Государственный бюджет не выдерживает. Саркози – проамериканский ставленник. Его задача – развалить Евросоюз и зону евро. Для этого его, собственно, и поставили президентом. И вот простые французы на своей коже чувствуют это приближение дефолта ежедневно. 4-5 aastat tagasi diktatuuri kritiseerimise eest Eestisse põgenenud Pavel Morozau selgitab, et usk televisioonist tuleneva info ilmeksimatusse on siiski viimasel ajal hakanud mõranema. Обычные люди, которые потребляют государственные каналы, они уже могут соотносить реальную жизнь и то, что они видят. И, соответственно, они видят, что по телеканалам говорят, вот, у нас все хорошо, никаких проблем нет, а их конкретный кошелек опустел в 3 раза. То есть это очень много для Беларуси. Seepärast on üha rohkem tõest infot hakanud liikuma internetti ning selle on ära tabanud ka riigivõim. Opositsiooniliste kanalite täielikku blokeerimist nagu Hiinas seni kasutatud ei ole, kuid režiimi vastaseid püütakse rivist välja lüüa teiste meetoditega. Nii näiteks ei peljata valitsusele ebasoodsate kanalite takistamiseks internetis kasutada arvutiviiruseid ega ka seaduse sätteid. Под эгидой, что надо бороться с преступлениями в интернете, с детской порнографией и прочим, что правда, конечно, надо с этим бороться. Они приводят лист цензуры, который вводится во всех государственных учреждениях культуры, офисах бюрократических. Получается, что люди на работе уже не могут зайти в ряд социальных сетей, в ряд оппозиционных сайтов. See on eeskuju, kuidas inimesed tegelikult isegi olukorras, kus koha pealt neid karistatakse selle eest, et nad otsivad teistsugust infot kui see, mida riik neile iga päev aknast ja uksest sisse topib. Sellised inimesed on kangelased, kes julgevad sellele hoolimata, et neid võidakse karistada selle eest, julgevad seda teha.